Tingali. Atah tuh mang, atah mang. Oi, naon dah data ieu teh. Gas tap-tap layar pasukan odol semuanya. Tap-tap layar dulu, guys. Kencangkan dulu tap-tap layar kita pasukan odol. Kita ngelawan Udin. Oh, ngelawan aing itu mah kuat. Mau kuat. Udin, dengarkan. Aku walaupun penonton mancing belut, tapi jangan salah. Kalau sekedar melayani PK-PK mah soal sepele. Gas, tap-tap layar kompak kita gentarkan dunia perpekaan. Kita ngelawan si Udin. PLT. Tinggali tap-tap layar kita nih, kompak nih pasukan odol. Gas tap-tap layar pasukan odol. Anu balik. Tong sok nyepelekeun pasukan odol Din. Tong sok nyepelekeun. Tingali aing geus menang loba. Cing. Ya. Meni agul ngabut sakit kayak koplok. Benar. Aing teu meunang diledek ku maneh, aing meunang. Agul. Benar. Tong sok Aing kitu Din. menang mah geus we atuh. Wah aing di teang si Adin ngaledek wae mah. Di mana lemur? Teang lain mau sieun kan cupang mah. Wah aing diurekan sia. Lah, bukan lah buat listrik lah. Ai, belut listrik ngecasnya di mana? Kamu nanya. Ampun si Udin. Telo teh nyahoeun di dia loba batu. Nuhun teh tambah detkeun guys. Ulah eleku tukang belut mah naon. Woi, pira we atuh elek tukang belut mah era we host PK teh gas tetep aya. Belut gede euy. Wih, edan belut gede euy. Ayo Lut makan Lut. Belut gede euy. Wih, belut gede euy. Keluar euy. Hajar Lut. Hajar naon bola. Hajar Lut. Cicing Din, nah tong sok ngeganggu aing terkonsentrasi ya. Cicing, ayo Lut makan Lut. Kihan atuh. Allahu Akbar, eta kuloba ngomong si Udin gas. Naon tap-tap layar kita kendor, guys. Tap-tap layar kita kendor. Naon pasukan odol teh pira aku ele. Dimakan guys. Cabut. Cicing Din, tong abang ngomong cicing, aing cicing, aing konsentrasi ya. Edan. Mocel goblok da eta ngomong wae da Mocel we aing ngomong wae da lah. Jadi mocel. Allahu Akbar si gas tap layar kompak semuanya pasukan odol. Tap layar dulu kencangkan dulu tap layar kita pasukan odol. Belut gede geblik ya. Aku lah geblik cicing. Terima kasih kucing, terima kasih empet, terima kasih. Iya. Cicing. Iya. Kucing gas tap layar kompak guys, kompak pasukan odol kompak semuanya tap layar dulu. Yang belum tap layar layar dulu guys. Tap layar dulu. Yang belum tap layar guys, tap layar dulu guys. Kita kalahkan si Udin. Tenang. Kompak guys. Kompak naon bos, kompak naon sieun. Ayo Lut, makan lagi Lut. Benar. Pegangan Din. Pegangan kamar bos lain bos. Pegangan Din. Walau namanya aing kieu dak, aing dak atuh dak. Gaskeun dak tetep. yang kompak semuanya pasukan odol ini satu round saja nya Din. Naon satu Indonesia sieun goblok. Naon ari mah maksudna make jeung sieun aing mal gentar Din. Mal gentar. Menye. Bener disepelekeun si Udin. Bener. Sepele. Enggak beut hiji oge. Sok agul. Si Udin. Cicing dia belut gede dah aing maneh dah ngomong wae jadi we. Naon beuni sok marah bos kalem we santai atuh menye. Tah dimakan deui euy. Wah dimakan lagi euy. Mang geblik. Cicing aing ke dihakan deui ya. Cicing. Ya, Yang punya kali 5 guys. Ujung guys, hati-hati di ujung guys. Iya. Aku beda sedikit. Hati-hati di ujung. Ganjel. Semuanya ganjel. Apapun yang kalian keluarkan ganjel.
Ganja, ganja, Iya. ganja, kucing ganja, Pak Ustadz ganja, ganja semuanya ganja, ganja. Percaya, eleh cek aing ge. Ye, ini aku ke patut si koplok. Cek aing ge eleh din. Aing sepele, aing ngalawan Udin mah sepele. Ay gitu bos, khawatir seteh. Sepele aing ngalawan Udin mah Hah, lawan ke patut tunuh anjing ini kan, bagong. Aduh, geus boge eleh kunaon teh teh. Banget sia aku naon anjing. Eleh geus ka itu balik lah. Aing ngau perlawanan naon, small. Futsal Small. Ayo futsal heula mang Oh, heg. Bisanya futsal? Assalamualaikum. Bisa tuh futsal. Aman berak. Futsal aman. Aduh, anjing. Aduh, naon kieu patut mah anjing.